Sementara poi kapor la khatar sepawah dari dona bahasa sebab pelat ki perlok rawan ki ban bu jaka hang ne pong laj artet pet dengan tan ya ki ni ki jaka dap hemnya jero pet mah te hang ne tang artili ki don nang tu hang ne tang wei ya hang ne tang artili pet tan me taro Eter ini sebab pelat ki perlu kawan ki bawa ni semata hang hapung lat artet hang ni tunjuk hang ni dantang wei hang umdan mana-mana rok teng tamat hade bakut mah kapung golong kami kenap bah kidok karot latok sibun dari perlawan kita akan taj tip dia nak daw ayu teh nakot ngawel pelak barang mana syaro menjaga keruj bah ada bentar jong pi hang ni tang artili artili kena kena welai itu nasab palat bawan bu jaka mentagas ni yang ni dan kumbah sangut rungut yang tu sa duk sate sa duk sata padan nang bawan bu jaka